Sambalani. Oh, siya ni Dane? Takang sa Vera. Patahan niyo. Patahan niyo, patahan niyo. Kaya na magpata sila. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ay, bukan kauan. Wasalatin. Ya tahu pak. Ingat ya. La quwwata illa billah. Ana qadirun rabbiyahu. Inggaran lebah. Lain wala sababin wala. Isabakat kalimati wa tammat hikmati wa katabtu ala nafsi pelajan jalla ya biati dawrata yata mati gaya masa sallallahu alaihi yaduri wa ma wasalati amla min batni ajawala innahum jadun korona la koren pawak
Iya, in biyahagi rin, di mga batay pakawin na. Biyad to rin naman. Alhamdulillah. Biyad dato sa biyad ko ni Jimar. Tema natin sa naglautan. May tayo naman sila ng Suya siya. Pagkatawaya siya. Ito ang lugar takakuan. Oo, Nama ka na mo. pakili. Ikaw yung kuan na. Pakili. O nga ito ko. Oo naman, doon ako ito, baby. O na karen. Ako ito ako. Pwede ito ako ka. Magbukan yan na saan kami piya ngayon. O di billahi min syaitan. O ang tainin pakatinin. O di billahi min syaitan. Stenga rin ni. Ikwan, Jocelyn. 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 Ito, kakanin sing-sing. O di billahi min syaitan. Siya din nga. Ayan ba, malagdo. Mayig na waro. Pati ba, Jocelyn, na wakil na sin ba magwaris na kawinon na kamukay Muhammad bin Nadur. Jocelyn, na kawinon na kamukay Muhammad bin Nadur. Fatima Jocelyn, na wakil na sin magwaris na kawinon na kamukay Muhammad bin Nadur. Yan tanda sin dia. Na inshallah. Bila na siya. Jocelyn bila na siya. Kailan na siya, buwan na siya. Sana. Yakan yun. Yakan yun. Kuan na siya. Wala na siya. Bida na siya. Junalin. Grabe din tayo. Mag-inagit na. Nagsaw-saw man. Kaya rin ma'am. Magan pasuon ko puhon saan. Ogi? Pangawin na kuan ang suoy mo kani kuan. Apa? Suwon? Ang kapagid mo. Kita bagay. Skill nga di bagay. Ha? Bin Nadur. Jocelyn. Sige, ang kapagid mo. Busi ba sila bagay? Kita nyo? Amin. A'udhu billahi minas shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan ku Nabi ku ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suram kataan sa umalang hajat ang mga tidak akan kata siri kata na kaya ang mga kasi ito kayo hibig Nabi kay Jocelyn. Ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulaya Tuhan Rabbul Alamin mga yu ako din kayo mo ay was ko ito sa tayo maipang baktiyo sa mga Ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulaya Tuhan ko mga yu ako din kayo mo kayo maasa ka aking hajat ang manat wa tidak akan kato at kayong kandisiyo kayo din nabur kaadlaw ini habulan ng mga taon ninyo. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه تسليما رسول الفاتحة وابنة الفاتحة كل فاتحة سبحانه يا محمد لا إله إلا الله أنت المرسول
لا إله إلا الله أنت الموجود لا إله إلا الله أنت المسلم بسم الله ما شاء الله لا يكون إلا الله بسم الله Kaya na pala. Dulat lang. بسم الله ما شاء الله لا Assalamu alaikum. Isa pa yung dito ng ano. Walang pagkawin na. Ah, pakaroon na pala. Malayo ay mapasok sa pagkakaroon ng palayo. Sampulang hakikat tarikat sa lihat at Nur Muhammad Sutrahu Muhammad Sampun itulillah magtanis na sa nakikitan nikmat na buhay. Masariatin mo tarikatin mo tarikatin mo Tutuhan na mulig kami rin walang pagkukulang. Iwan kapasikan na ang penggas ng suta ay maniwan niyo ang kailangan niya ng resulta. Ang penggas ng suta ay Assalamualaikum dan kemudian Paglimala ko sa Pilipinas. Ay, tergeda ka lang. La tataharrakan jarratan illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Badan iman niya warasya, ujudullah halawang kamisip, ujud makturin, Allah mansurin, Allah manurin, Allah rasya. Alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilayhi. Wa nas'aluhu tawbata wa maghfiratan min jami'i ma aswa junub. Min jami'i ma qala Allahu qawla muti'la wa subhana basaran qadagan asirat. Inni mubari'un mimma yaktali al-Quran bil iman Nawaitu kalimatu sahadatan kalimatu sahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti dzalikum Allahu fa anna tuqatun wa anna Innama amruhu idza ja'ala shay'an qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu wajirat wa qasiyatu sabbihu wa qasira Allahumma ajilan nur wa ajilan nur
ومعرفة الصدور جعل الله كعبة بيت الحرام قياما للناس وصحب الإيمان وبركة دليل القرآن وبركة كلام الرحمن وكافة الأنبياء والمرسلين وسوداء والصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وشريعتنا وطريقتنا وحقيقتنا ومعرفتنا وعذاب جنبنا وبسملتنا الفاتحة لنا ولهم يا حاضرين أن الله يتقون سبحانه ويقبل الدين الإسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والذرية وأهل بيته سعادة الدنيا وملوك الأخرى ولسعادته أبي بكر عمر وعثمان آل بكر حسن حسين وفاطمة الكبرى وزوجة الكبرى ورضي الله تعالى عنهما ثم إن إلى أولياء الله تعالى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين Anak pinito kita malapay. Berapa yung masuk? Berapa yung kita yusin kasar? Berapa yung nasangkat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ألقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده بما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الموت من الحي وتخرج الحساب من الحساب. استغفر الله لكم.
Ang kanito. Puno tayo ni Derry kunta nyo na. Ano yan, malakbang? Ayan. Puno tayo ng kabangsa, o kakabangsahin. Ay, babae. Dapat barat ka kayo niya? Kayo nung Ano? O, kayo na naman kayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله na biyawon din nga doon ni ako tuwid mo na koreng nga kasuhol mo sabod na ko tawagan kayo magana kasaw magana kasaw Salipin naman. Ba't naman kayo pinana? Salipin naman si babae. Nagawa tumayupan. yun Bata. mga Fatima suwaita sisipon napakakanta marayaw sinkusog kaya dihil ka sa bonotal at siya magdari pag binasinan na may sawag na ulan suway siya ulo mo bangon dapat di ang liunin sa tayo na tayo basta malasa Iran napakahan mo ito yung kahoy dahan mo kaway uno-uno dahil naman mausang mo lang kayo na hindi halal bangkaw makausahan ko pilak na ikatong rin walo pilak ikatong dua pilak amo yung pinakdan pinakdan sindikiki gamit yan yan amat so niya ito mo tubo kay amak mo damit yan sabing kay manghud usog baway niyot mo yung kay manghud kung kasumbang mo pero damit yan yung intro na nakasawa yung asawa ta salo kayo tapia pa kay dungin ang Marta bang kita maka muntul malingkan lang siya si Lima salukay mo nagpapakaya mo sabing katando sa ano lang mo siya adyo Iwan ano yung mga simpardakan sa nakasubong na suway to siya makarasa pag-ibadat so ba mo yun yung jagian suway mo kapag mabukaon patuhan inasawa mo luwa labi ng barang mo pag-ibadat bukon niya basta-basta yung magana kasawa pag yan maganda ko yaso suway ko siya marami lang maglundang panunpag yan tuntungon mo to huwag ganun mga mayroong nakasuhol magboy na kawajiban daw mo ang pinwajib maradakan si Allah subhanahu wa ta'ala bang mo diya karon busa mo malingkan bang mo karon may nang mo siya amal dia ada semua ibadat. Lihat tuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka fa'inna yubayyi'una Allah. Yadullaha fawqa aydihim fa inna ma yanqusuna wa man yuqa bima ahada alayhi Allahu fasayyi'uhu ajran azima. Raditu billahi rabbana bi islamiddin wa
بالقرآن من الإمامة وبالكعبة قبلة وبالمسلمين والمؤمنين والإخوان وبحلال الله تعالى حلالا وبالحرام الله تعالى حراما وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وخير قدر وشره اللهم إني أسلمت لك نفسي وقدت لك في البحر وأسلمت لك في البحر بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الحمد لله الذي أنزل قوله لنبيه فانكحوا ما طاب لكم فإن هبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أن لا تقولوا أن النساء صدقاتهن نحلة يستقبل ورحمة بالرجال Pangako inian kay mo yariin wakil ka kung si Usba Ivan Waris kapag panahon ko kayo ng siling daw ng kapulan niya daw ini niyahalan mo halaga upat bata iwan doang iwan upat kasinggulawan iwan mo tayo Muhammad bin Najor Yari tiag wakil ka ako sin Usba Ivan Waris kapag balik ko kayo ng ipatimang ang daw ni kapulan niya niyahalan mo hal ka upat bata isikawin mo hal ka upat bata iwan mo upat kasinggulawan Sa orang menyertai mau. Muhammad bin Najor Yari tiag wakil ka ako si Usba Ivan Waris kapag panahon ko kay mo hi Fatima Dusirin aadlaw ini habulan ni hatod niyahalan mo isikawin mo halga upat bata iban upat baging bulawan Cai mahon ya tu cai mahon. Cai mahon. Pero wag mo na kasi wala bisa ka sa sama dyan asa mo pa Cai nemu lah. Muhammad bin Najor Yari tiag wakil ka ako sin Usba Ivan Waris kapag panahon ko kay mo hibati magdusilin niyahalan mo isikawin mo iwan halga upat bata iwan upat basinbuawan Tunggu jurasan. Tunggu jurasan. alamin Allahumma salli ala amin Amin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa Ya Amin.
المسلمين ولمن يقول Oh Tuhan Rabbul Alamin kaftana walil muslimin waliman yaqul Rabbana Allah Ay, ako magkapiyon din ako. Ayan, dada. Mga marawin. Amin. Baru isang dama sa daw niya. Amin ya Allah. Jangan niyo pangatin doon kayo. Wala na lumatong. Bayar niyo. Assalamualaikum. Kasi nakuha rin kaso. Mamabaw ni kakaki. Yung tuloy isa rin. Minsan po. Saya lihat mau saya tuna. Ang dalaw mapapwa doon. Daw niya may garadura. Hidup kamu Israel. Di kamu pun dah makalulong niya. Hidup ka mo daw, di ka makalulong na. Puro na rin mapakalulong niya. Ang marunong kayo manali. Dahil no? Ang nalang.
Ay na. MNC ka yun. Yung kwan. Karaan na council yun in Pakilian. MNC ka yan na. Sige MNC. Yakin pengantin. Nakasawa na! Sawa na! Asawa po aun na! Bundali siya. Kami mo kami! Kami na kita. Kami mo kami na! Isunod na ayon! Ngayon! Ang taon po na! Ang sinanak kakampungan! Piyag pilak kubian, piyag bukas kubian! Anak kami yang lumabay! Huwag kang kamilawang langsay! Ay, kinigang kami ngayon! Hindi! Nakambit ka kayo niya. Kaya ka nakakapalay. Wait, Kaya kayo pandalaw ni pandalaw. Indah ini ibadah mulas ini. Hai. Dilingan na. Kasawa na. Pura na naman ito. Tinok-tinok na. Terus. May parang kurang tatay. Ay, kung marap ka ng po nagkaharap. Gumawa na ako makasin. Paulo na ako. Ang biyak kay mo katinan, luwak mo ang biyak kay mo. Ante! Buwas na ni ma'am. Alikuran sila. Alin ka na makilunan. Nauso. Pwede. Giling ka mo. Sadak na giling ka mo. Hanap ka na. Gambo sa sasawa siyang kanya ni. Mamay ko. Hindi ka pakita ka kombo. Hindi ka mo. Apa dala? Andalan niyo na. Salo ko na ganad. Ano ari? Ano yung pansila? Dada. Lima giling ang. Wala yung ipandalan niya. Oh my God. Uy, ada mo na na. Hindi na. Hindi na hindi na pa rin wala. Biar ang giling na rin. Kung ginawa ka sa lingkod, suya ka sa. Galing ko na ba? Kaiwan. Usap ko yung mga asawa na makasama ka eh. Patuo. Ayari. Padawa. Pero saan? Hindi, makaw na. Sa bangko mo ikon. Bakit ko sa flow babae? Para pa to. Ay kung pa mo datinda.
Terus larukan na. Nayulit mo. Ito din. Nausap sa. Larukan ng last na. Hindi naman yun sa. Hindi ano siya. Tawan na. Ay. Atawa lang ka dyan. Ay, ikaw, naman mo na maingat. Hindi rin sa'yo. Hay. Takbihan mga tumulo. Nasawa na. Takbihan na. Makakasano ka pa waon. Walang pagsasabi sa takbida. Kumusta na? Kumusta na? Hindi na kayo. Nagkitapuan. Nga, sarang. Sinasabi mo. Napamaid na ka siya. Ah, natin ko. Asiwadyo na ako. Asiwadyo na. Asiwadyo na. Ano ka nagpagtag mo sa mo? Mari-mari.